Kuyog ming tulo. Hello. Mama og papa ni Ruth. Nawa man. Nagyupo. Padomi og Ikea. It's nice to be on Saturday, yeah? But maybe busy Yeah. because it's the weekend. Abot namin. Eens kijken of ik toch erin kan parkeren. Ikea. Uban ako akong mga Relax. ugangan. Padaw na may babaw. Naami sa mga pans. Namita akong mother-in-law og para pancake. Ga naar de afdeling Ikea Family. Ang baking. Mag-practice akong bake. $4.99 Miss May. $5.99. Almost €6 at mga 6, mga 300 plus. Miss May, malipay dyan ka diri. Naadari ang mga gusto. Pang bake. $3.49. Kadako. Wala pa mi sa ground. Medyo busy na rin. Cute ano or? Ang usa ka set kay $199. Pang tea. Hallo Anna. Hallo bully bully. Hallo. Be awake you. Nata sa wine, mga wine glasses. Not for you, Anna. Ni. For Oma. Yeah, Oma's wings.
Simply Race, oh. Naanami sa pang bathroom. Ana? Ana? Hi! Beste bezoekers, de voorverkoop van de kerstbomen is gestart. Koop bij de kassa een kerstboom voor €20 en ontvang een cadeautaart van €19. 7 Kani akong ganahan ay either kani or kana. And then nangita na ko. Artificial cherry blossom. Hey, don't Ano, di ko na kailangan tubig. Yeah. Bakit sila mga pinutot na? Oh, plantitas. Nice. Nangita akong father-in-law og kanang lingkuranan nga masailan sa iyang tiil. Duwa sila nakatutok.
na lang ni nila. Alit ni guwapo. Hi guys, so balay na mi. Nakalakaw na sa dakong in-laws and anas. Nagtutoy ako nga. And then nagduka-duka na siya. And yeah, medyo messy pa ang kitchen. But na akong tanom dito. Nakapalit ko og tanom. Tara. So, dako kayo ang Ikea dire. I'm not sure if much bigger ang other Ikea. Lingaw ra sa dito, and it's a good way to spend time with my in-laws because yeah, usually sila man gyud akong mga kuyog kay work man si Ruth. So on weekdays normally I spend time with them with Anna. So yeah, I'd like to go back there to get more stuff when Ruth has time. So that's all guys for today. I hope you like this video. And yeah, if you haven't subscribed yet, so please do subscribe. Next time, siguro I'll make time to start posting English lessons na. Because that's the main reason why I decided to start vlogging. Or to start making videos para at least makatudlo gihapon ko. Because I can't really teach here. If I want to teach here, I need to go to school for a few years. But yeah, for now, isod pa siya matug school kay di pa ako kay bawo sa language, and yeah, napapug ko'y baby. But yeah, so I hope I can make the videos. I can't promise kung kano sa maghimo og English lessons, but for now, mao lang tanan. Yeah, thanks for watching again, and yeah, see you in our next video. Bye, have a nice day.